ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hiya! Hiya! Ay, pagprinuak! Ho! Ho, 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 ho! Nagprinaw na. Ay, bumaba akon. Manipo dito kabalyaw ka. Bumaba ka. Kasti... Ay, Day, Enteng, ha! napan ka di man nagpataray iti kabalyaw? Wuna! Kakaiso na nga ada kabalyok. Ay, manipod nakagatang kan iti kabalyaw. No sa dinuladitan ti mapan mo pagpatarayan. Mayat na itakabalyo pare. Nagguwapaw. Kaslamot la kanyak aki mabalyaw. Ay, stay! Win, mayat! Hanya ngay mo tinagan na na itakabalyo, pare. Pugi! Ay, pugay, gayan. Hey, pugay! Oh! Si Mungbat! Muna mo ta. Naglayngay. Agtambling pa ya. Saan la day ta? Naanos ni Pugi. Ay, sana all, pare. Umapalak ka da kayo ang kalinteng. Naa. Adda kumamit gwapo a kabalyok akasta. Pugi anja. Manungay ti pinanggatang yu iti kabalyo yaw. Ribu Apay aya? Sa dinungay tinanggatangan yaw. Ginatang ko ni Mr. Bill. Mabalin ka di nga itugot nak numapang ka iti ayan na. Wala. Mabalin. Nagkatugayam ti kabalyuda dito yung kalinteng. Ay, permi Dito iti gumatgatangan dagiti kayat na amaadaan iti kabalyaw. Umay kayon, Kapitan Inteng! Ay, agyaman kami, pagayam ko Mr. Bill. Adain sagana kapag sasangguan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo dito rancho. Ay, sige, pagayam ko Mr. Bill. Umaykan ko, ruka na kan. Daklata iti malikodan yaw ang kail. Nakasakay tad iti kabalyaw. Kwara. Unang kail. Kanyang iti aramiday. Patarayak ti kabalyaw. Iso akumpet ka imbag iti lapayag ginagong mo. Anya? Ay, iti abaga. Kunak ko ba? Ay, 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 ay. Naguni man ang tikabalyo ni pare Inteng. Adaman siguro ditan. Da, Kunakon kahit. Kasta o na di pa nagpataray na itikabalyo na. iso nga agpaisaw. Nagturong dita barangay hall. Ay, ipasikat na mo't siguro at ikabalyo na. Gapotad tayo di tayo. Umapal ka man nga tanaka ba daw? Ay, talaki di mo tayo, di mapangkop apalan, maray. Never mo ta. Duwada ka di kwarog ang nakasakay iti kabalyaw. Nagsubli ka mat, Kwarog. Hey, wine, Mr. Bale. Anya ti maipaikukan ka? Kaya't ko kumamat ti gumatang iti may sa akabalyaw. Anya? Agpili ka. Anya ti kayat mo? Mistiso, wano tay native? Day mistiso kumaa. Tapno dakdak kail, Mr. Bale. No mistiso ti kayat mo, adangin ngina na. Nangato ti presyo na ti kayat ko asawain. Ha? No kayat mo, kastoy laengen. Kasapulak ti may sa helper dito'y rancho. Mr. Bale? No kayat mo, alaen ka dito'y a helper ko. Ay, una. Kaya't ko lang una Mr. Bale. Sigamot gayam na itakwarag. Kaya't mo ti agpasada iti tricycle, tataba daw. Ay, kayat ko Ipasada yung mampay nga ro ti tricycle ka. Anya, ay, di mo kunain nga ilakom kanyat. Awan kwartak, kwarag. Saan? Ipasada yung laeng. Nada mapasadaan yaw. Agbingay ta. Ay, kito na. Agtugaw kayo nga rudain.
tagtulag ta na imbag, tataba daw. Di maten pari ba dong timangi paspasada iti tricycle ni Kwarog? Wen, apay, di mo amo maray. Ti anya, marituyan. Napanen nangged ni Kwarog iti sabali a lugar. Ay, isumatlagayam Adda kanu ngamin urnungan na maray. Anya? Panagkunak, adda plano na agumatang iti kabalyaw. Ay, mabalay na maray. Mangrugi ako ni tangal daw, Mr. Bale. Anya nga iti aramidak. Good. Ala, agpakan ka pa'y nga rod kadag iti kabalyo. Wangin, Mr. Bale. Kalpasan na, iruwar mo ti may sa kabalyo dita kwadra, ket surutan nak. Ay, ariglado, Mr. Bale. Ay, kayat ko Ay tinuko akwarugan. Awan imbagbaga na kanyak amapan manggad. Adda kanuyor urnungan na. Ay sigurado. Igatang na iti kabalyaw ti maurnong na. Anya? Ay umapal ngamin iti kabalyok agwapaw. Ipugi ko naman. Na Nagdakkel da ito yung kabalyaw. Mutuyan dita kabalyo, Kwarog. Mr. Bale. Sige, iunag mo iti kwadra. Wangin, Mr. Bale. Anya nga iti aramidak. Sakayam ati kabalyo, masapula masanay nga da nakasakay. Ha? Ay, kasano da itaw eh. Mabutengak may. Kastoy lang ti aramidem, Kwarog. Laang, kadlo nakabutbutang. Wild quarter horse ko naman. Umay ka, sublatan nak ngagsakay. Di kagdanag, kitain ka. Anya? Awan kas iti padasam, Kwarog. Intun kwan, masanay kan tumot laeng. Ang mga no ipala daw nakday tadakila kabalyaw, Mr. Bale. Ay kat, kumpet ka nga minanaimbaga. Dayta ti trabahom ditoy. Numaanusam, agbalin kan to nga expert at trainer ti kabalyo. Ay. Aglagto-lagto matanti kabalyaw. Kumpet ka na imbag, Kwarog. Ha? Ay. Hose down. Jakon kayat, Mr. Bale. How. Ay, matakya ka din na oras di tao. Mr. Bale, jakon kayat ti agbalin at trainer ti kabalyaw. Jak pagarupan nga da kagayam ditay. Unang Kyle. Hey, Ay, bakit? Saan ka akontento ditoy? talaga saan? Nailawaan na ka nag-apply a helper di tawi. Ha? Helper ti inaplaya ka ni Mr. Bill. Oh? Yung karaman mo't gayam ti mang train iti quarter house. Quarter horse nga. Ilawlawag mo man. Dagiti nga dadakila kabalyaw. Masapol asanayan na masakayan. Tamay kuntays. Ay awan, narigat day ta trabaho ko raw. Ay talaga mo tangkail. Pusta biyag. Numatnag ka. Tudas maun. Ay tulungan na kang kail. Ibagam kini Mr. Bale. Pumanawak dito yan. Aya? Yawit na ko ni Barangay Kabildatan. Itamot lang. Umay mo ka di pasar ni Kwarog ka anakam, kapitan. Kinapudno na Mr. Bale. Jak amo nga adagayam dito ni Kwarog. Dinamag ko no kayat na ti agtrabaho dito rancho, kahit nag-apply mo ta dagos. Iso nga inawat kumeten, kapitan. Ang saan sa kano akontento iti trabaho na ditoy? Anya? Kit no pagaayat na ti madan iti kabalyo.
ang kuna naman, nakayat ng tiagawid. Ay. Sana mabalin, Kapitan. Ha? Adda pinirma na akong trata ditoy at tumulong amang sanay kadagiti kabalyo ama ilako. Sa bali man na quarter horse ti nakakwadro dita, Mr. Bale. Well, kagat-gatang ko dayta. Isu ti sumaruno asakayam, kwarog. Ha? Ay, nagkulag-kulag tong tumanin data masakayan. Sana bale, numasanay mo, isu ti ited ko at angdan mo. Ha? Di mo't kayat mo timadan iti kabalyo, kwarog. Ay, pudnaw. Ang kayat ko jay nasanayin ang masakayan ko ma. Nangin ng amin, ti presyo ti kabalyo anasanayan, kwarog. Ay, ha? Kastak mo't ididamo. Agkulakulag to nga kabalyo ti sinakayak. Sakbay ang nagbalinak nga expert ako makabalyo. Jak kabayan Mr. Bale. Mabuti nga ako na talaga. Nang runak at amok nga agkurap. Ken kumugtar ti kabalyaw. No kasta, di mo kayaten ti madani ti kabalyo, kwarog? Saanin, Mr. Bale? Kayat ko gayam ti tricycle yung kabalyaw. Day, nagkapamparay. Ay, nagapo kami man, kinipugi iti ayan ni Kwarog. Kahit, kumusta ngayon mo ni Kwaraw, paray? Di na maanusan ti trabaho na. Iso nga agawin din iti mabiay. Di pa kahit sublan na dahito tricycle na, paray. Ay, wala, kapilitan. Hanya nga minaya ti trabaho na. Tauray siya account, ti sumublan. Kaasimot nga rod ni Kwarog, no kasta, maray. Ay, iso ako na kaniinteng. Kasarita naman ni Mr. Bill. Nariga ti mapilpilit laeng. Dayta nga rod kahit, maray. Sana bali ko maa. No kasta ti pagayatan na ta isaw. Ngam saan mo't nga raw. Ay nabadong no kunam asublatem ti trabaho ni Kwaraw, umatras kan. Tapay magkuma. Kano delikado gayam kano ti trabaho na, kuna ni Maribanang, Anya kano aya ti trabaho na. kano agkulag-kulag tung kano akabalyo adakkel ti saksakayan na. Anya, Aging ga amasanay ti kabalyo amasakayan ti bukot na. Kalpasan na ilako ni Mr. Bill Abos na itinangin na apresyaw. ay, uray sa anay, nukasta mo ilang gaya. Ay, na! Ay, adakan Kwarog. Unang kain. Ay. Nasyan mo't langin kanyak ni Mr. Bale kat pinalubusan na nga gaway. Nasaya at nga rod no kasta Kwarog. Ay, Ayan nga iti kabalyaw. Ay, adamat latangdan mo ka ni Mr. Bill. kwarta tintangdan na kanyak. Sana nakabalyaw. Ha? Pinadas ko tinagsakay ti kabalyo asisyak kat nagrigat mo't gayam. Ay, uwan gayam. Ay, Ay, di mo arapaapon ti maadaan iti kabalyo. unang kain. Nagpasadak langan iti tricycle ka. Nadidigra ka talagan ngagsakay iti kabalyaw. Ay, Kwarog! Saan mo ngamin asarkan ti di mo matkabailan at trabaho? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Lyesya Tumlid ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ay yaman kami, iting kay panagdangan.